Kurula aka Xikwembu a ku veri na n'wina. Na wena un'wana kurula. Hi ta va hi ri karhi hi fambisana hi nongonoko wa vunharhu. A ni ta tlhela ni tsakela leswaku hi tlhela hi teka siku ra 143 yimela verse 1, 2 and 6. Loko ha pfula nongonoko wa vunharhu. Kunedetse swekumbele marito ya ku pfula ntirho. Tintswalo ni kurhula a swi ve na hina swi huma eka Xikwembu Tatana loyi a ri kona, loyi a nga kona, loyi a nga ta va kona, ni ka Kreste Yesu mbhoni leyo tshembeka, mativula ya lava feke ni hosi ya tihosi ta misava. Amen. Vamakwerhu a hi mahlweni hi yimela swin'we risimu ra 162 ra nandziha. Ra nandziha, Ra nandziha, siku leri ringa kumeka ka mulondzo wo tivaneka na tivaka mundzinandzo rilele siku lero ra ku tsaka
hi ta hlalela matimba ya wena ni ku dzuneka ka wena, hikuva rirhandzu ra wena ra tshembeka ni tintswalo ta wena ti sasekile ku tlula vutomi. Timbilu ta hina ti torha wena, Xikwembu lexi hanyaka. Amen. Vamakwerhu, a hi mahlweni karhi hi dzunisa hi ku yimbelela risimu ra 27, Yesu wa fuma hinkwavo. Yesu wa fuma hinkwavo, Matiloni misava, utakesiwa hinkwako, etintsumini vanhu, utakesiwa hinkwako, etintsumini vanhu, mukosi ukwetsiwa, swayena imasiku, Yesu fuma imasiku, konakala matimwe, tihosi tikapulula, tinapinzongata, tihosi tikapulula, tinapinzongata, ukosi ukwetsiwa, swayena Now wa Xikwembu. Vamakwerhu, yingisani hi xichavo marito lawa Yesu a hi khongetelaka ha wona. Mi nga anakanyi leswaku ndzi tile ku ta herisa nawu, hambi marito ya vaprofeta. A ndzi tanga ku ta herisa, ndzi tile ku ta hetisisa. Mi swi twile leswi vuriweke eka lava khale loko va te, u nga suki u dlaya, laha dlayaka u ta fanele ku avanyisiwa. Kambe mina ndzi ri ka n'wina, laha hlundzukelaka makwavo ku ta fanele ku avanyisiwa. Mi swi twile leswi nga vuriwa loko va te, u nga suki u oxa. kambe mina ndzi ri ka n'wina, un'wana na un'wana la langutaka wasati ku n'wi navela, u n'wi oswile embilwini ya yena. Mi swi twile leswi nga vuriwa loko va te, U ta rhandza Xikwembu, u lwela na wena. kambe mina ndzi ri ka n'wina, rhandzani vana lava n'wina, mi khongelela lava mi xanisaka, leswaku mi ta hundzuka vana va tata wa n'wina lange matilweni. Loko mi rhandza lava mi rhandzaka ntsena, xana mi ta kuma hakelo yihi ke? Na vona valuvisi a va endli swisweswo ke? Hikokwalaho ke, na n'wina mi fanele ku hetiseka hi laha tata wa n'wina wa le tilweni na yena a hetisekeke. Vamakwerhu,
a hi titsongateni hinkwerhu eka Xikwembu hi tivulavuto eka xona hi ri karhi hi yingisa marito lawa landzelaka. A hi khongeleni. Xikwembu xa matimba hinkwawo, wena Xikwembu xa tintswalo, hi tshikile tindlela leti u lavaka leswaku hi famba ha tona. Hi yingisile ni ku endla leswi timbilu ta hina ti swi navelaka, kutani hi tlurile milawu ya wena leyo hlawuleka. Leswi a hi fanele ku swi endla a hi swi endlanga, kutani hi endlile leswi nga riki swona hi vanhu vo ka va nga lulamanga. Hambiswiritano hi le kusuhani wa swi vona leswaku hi le ku vavisekeni lokukulu. Hi nsovo wa wena amukela ku tisola ka hina. U pfuxa vuxaka exikarhi ka hina na wena hi N'wana wa wena Yesu Kreste. U tshembisile wena tatana wa tintswalo ku amukela vanhu hinkwavo lava tivulaka vadyohi. Hi amukele namuntlha u hi pfuna ku hanya na wena emasikwini lama taka, hi va ni mahanyelo lama tengeke lama ku tsakisaka. Amen. Vamakwerhu a hi mahlweni hi kombisa ku tisola ka hina hi ku ya yimbelela risimu ra 126 verse 1, 2 and 5. Tini khombo ndi ta ntsena. Tini khombo ndi ta ntsena, Zitile kuta kombela, uzinyika kuvumela, nyimfana ya Xikwembu, ndavumala ndi ta ntsena, nditisa nanga ya sona iwena, nyimfana ya Xikwembu, yikukhetsa ndita ntsena, antichavikaleriwa loko tifani tavona, nyimfana ya Xikwembu. Marito ya tintswalo. Yingisani sweswi marito ya hosi Xikwembu lama kombaka tintswalo ta xona. Va nyikiwa hinkwavo lava titsongataka eka xona va ri karhi va tshemba hosi Yesu Kreste. N'wana wa munhu u ni matimba ku rivalela vanhu swidyoho laha misaveni. Hosi yi vula yi ku, tiyisa mbilu n'wananga, u rivaleriwile swidyoho swa wena. Ku pfumela ka wena ku ku ponisile, a ndzi ku avanyisi kambe u nga ha tlheli u dyoha. A hi kombeni ku amukela marito ya tintswalo hikuva yimbelela risimu ra 141 ndzi wa wena. Hi ri karhi wa wena, muhlayisi wa mina, ukhensiwa rirhandzu ra wena, Wa wena hosi ndakutangela, wa wena ndzi wa wena, ale anzi mamanele nyana.
Erikari ishewetana. Manana mative ba itushili. Very high shitla shubuya shubwa. Sama sikuta zungena. Very nga shake maboko. I bend ko carrot babo. Ita. Ya, ibate tonse. Ebe singa thulele kuhlwa ngathi sewubuyile. Ingafika ngona ngathi nafuhlwana ekhangari wasizwe. Ai njengiseso leswi va hi tsundzuxaka va health ku ri hi ti hlayisa evuton'wini bya hina. Risimu chorus hi ri karhi xewetana. Mi xeweta, xeweta, xikwembu, xeweta, xeweta, Sweswi hi ta va hi ri karhi hi ya eka vuyimbeleri ni kume tikhwayere timbirhi kumbe vuyimbeleri byimbirhi ku nga va Bethlehem na tatana Botniku. Hi lava hi va lava ku yimbelelaka until loko ku na van'wana va youth na vuyimbeleri byi ta va kona lembe rin'wana hi June before June 16 Xilombe. na Xilombe xi kona. Okay, yeah. Hi ta sungula hi ka Bethlehem choir ne? Yeah, choir. Hi ta sungula hi Botniku. Tatana Botniku va ta hi risimu ra vona. Ivi then ku ta choir ya Bethlehem. Ivi ku ta kereke hinkwayo hi Xilombe. Ta mina ta nkipa menjani. Yeah, inkomo. Siamazubelu, Siamazubelu, Siamazubabawazo, Siamazubabawazo, Siamazubelu, Siamazubelu.
sungula 2:49. Nahi kensenahi bongeni timbiluni milamu tintswalole tikulubumba tamupfuni wa matimba kensan bongan eriranzura xikwembu kensan bongan eriranzura xikwembu indlu ya mina vatayita indlu ya swa xikhongelo ongulo
Sigura kutsovela mavele, sigura kutsovela mavele, nila kuhisa mfamba wanala, nila kuhisa mfamba wanala, ria komisa tiro ina, lowo kia nilowo saseka saseka. Zalamani marito mitir, kaya pewu unika shikwembu, sita mila sita kulango, sita tata sibuya satilo. Zala utatsobela mbovu, zala utatsobela mbovu. Sigura kutsovela mavele, sigura kutsovela mavele, nila kuhisa mfamba wanala, nila kuhisa mfamba wanala, rika komisa tiro waina, lowo pia nilowo saseka saseka. Zamana ina ungakarani, Zamana ina, zamana ina, zamana ina ungakarani. Eka uyibele hinkwaswo suka kwale masunguleni loko yimbela verse 1 ibe ka 2 itsika ya ta Bethlehem nakona ikhensa swinene ivi ta khwayere ya kereke mi twilithela namuntlha mi twile a ku yimbela mani okay ngikome mi
sign. I'm something reject. Send sign me. Yeah, you can see. I'm not going to put you like I should be. Yeah. Now you can see the snare. Just I think a chorus Isa, let it go Matalani, let it go my Tatala Gazette, the local Matala Zero Sumari, even out I need us peace. Bambita, come Beto. Bambita, come Beto. Kensa eka mfambisi wa Daniel kuba mingine nkarwa bundisa yengenesha ba makwero tutamisha weta ilitramana semo Yesu Kristo abshe korulaga tukongo abuna mu si tivisone marungula 60 ra 15 March 2025 shila zelaka
mufundhisi na Yefro a hi na vona eka siku ra namuntlha va le ka ntsombano wa vafundhisi kun'we na khempe ya va Yefro. Mufambisi wa gandlelo ra siku ra namuntlha i principal tatana J.G. Mnisi, kasi ri ta phameriwa rona hi manana T.E. Gazette, laha va nga ta hi phamela kusuka eka buku ya First Samuel. Manana Gazette ni kombela mi ri languta First Samuel chapter 16 verses 1 to 14. Xibye xa sonto lowu hundeke vamakwerhu xi yime hi ndlela leyi. Cash ku katsa na swikhenso swi endli 1,700, kasi speed point xi endli 460 rands, hinkwayo hi hlanganile va 2,160. Vamakwerhu eka nkarhi wa sweswi i nkarhi wa vuyeni. Hi kombela hinkwavo lava hi vhakeleke eka sonto wa namuntlha ku va va yima, kereke yi kota ku va yi va xeweta loko tatana Gazette va karhi va teka chorus. Ranga wosi, Hosi Xikwembu Ranga emahlweni, ranga wosi, Hosi Xikwembu, ranga mahlweni ka hina. Akukhomela ranga emahlweni, hi ta ku landza Hosi le ndzhaku. Eka siku ra namuntlha hi nga tikisiwangi vuyeni. Vamakwerhu eka nkarhi wa sweswi i nkarhi wa ku va hi navelela ti-birthdays eka hinkwavo lava nga tswariwa kusukela hi Musumbhunuku kumbe lava nga tlakela kusukela hi Musumbhunuku ku ta fika eka siku ra namuntlha. Hi kombela loko va ri kona va yima hi tlakelana na vona. Tatana Gazette, hi kombela mi ri teka xigazete. Zana, Zanakanya siku Leri, zinabelekiwa, Evandu, vanhu avatile vatsakela ku ndzi vona. Manana, Manana zixika Emma, kota xitsere amamisa n'wana wakwe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. Hipi eka tatana story enge Xikwembu xi nga ma endla hi tintswalo xi ni katekisa. Mi vona malembe yo tala ya rihanyo lerinene, ya ntsako, ya kurhula. Xi tlhela xi mi engetelela mali leswaku mi ta tlhela mi ta kota humesana kambe kwalawani. A mi navelela tatana story. Vamakwerhu, switiviso swa Presbytery Easter Sunday celebration yi ta khomeriwa East Rand School of Arts leyi nga ta va yi ri ehansi ka East Rand Parish hi siku ra ti 5 ta April 2026. Vamakwerhu hi komberiwa leswaku a hi tsariseni lava hi tsakelaka ku famba hi tsarisa mavito leswaku ku ta huma xifambo leswaku hi hinkwerhu hi kota ku ya hi ya gandzela East Rand. Ntsombano, vafundhisi na va Yefro va yile eka ntsombano lowu sunguleke hi Ravuntlhanu ku ta fika eka siku ra namuntlha, lowu nga amukeriwa hi Rand Presbytery Country Lodge, Country Hotel and Spa, Broadestone Consistory yi ta tshama namuntlha endzhaku ka migingiriko ya kereke. Gala dinner pledges ku komberiwa vatameri va miganga, mitlawa na consistory ku hundzisa mali leyi nga pledgiwa eka nkwama wa kereke ku nga se hundza siku ra ti 31 ta March 2026.
finance. Vamakwerhu va finance va na cancer eka vamakwerhu hinkwerhu lava hi swi kotaka ku va hi humesa vukhume kumbe vuhlengo eka n'hweti yin'wana na yin'wana. Va tlhela va kombela vamakwerhu leswaku loko ku ri na vakreste lava va nga humeseki va nga swi tiveki na leswaku va wela eka muganga yihi, a va tihlanganisi na vona leswaku na vona va ta kota ku va humesa mihlengo ya n'hweti yin'wana na yin'wana. Vamanana va rhambiwa eka conference ya Tshwarano leyi nga ta va kona hi siku ra ti 21 ta March 2025 Alberton Civic Center hi nkarhi wa 9 o'clock. Va tivisa leswaku lava va tsakelaka ku famba hi xifamba transport yi kona naswona i 40 rands. A hi tsariseni naswona transport yi ta suka laha kerekeni hi 7:30 ya nampundzu. Sunday school i ku tivisa leswaku graduation ya Sunday school yi fambile kahle eka siku ra tona, naswona va Sunday school va na cancer eka nseketelo lowu va wu kumeke kusuka eka vatswari lava va swi koteke ku va ta va kona eka ntirho. Youth affiliation ya lembe ra 2026 i 360. Komberiwa leswaku vantshwa hi hakela, hi tlhela hi kombelana eka vatswari leswaku hi hakelela vantshwa va hina. Madodana va rhambiwa eka general meeting leyi nga ta va kona eka sonto lowu taka wa ti 22 ta March 2026 leyi nga ta khomeriwa Diepkloof Parish, yi ta khomeriwa a Diepkloof Zone 3. Madodana va ta mi komba the exact venue, naswona va tivisa leswaku kereke yi ta sungula hi 9 o'clock, leswi vulaka ku hi ta ya nghenela kereke kwele a Diepkloof, endzhaku ka swona hi nghenela nhlengeletano Super Saturday. Madodana ha rhambiwa eka Super Saturday leyi nga ta va kona hi siku ra ti 28 ta March 2026 a Jackson Dam Meyersdal. Xilombe va ta va na practice namuntlha a hlangana ni parish hi nkarhi wa 1 o'clock. Swikhongelo swa Ravunharhu Bethlehem va ta tivisana laha va nga ta gandzela kona. Emmaus na vona va ta tivisana laha va nga ta gandzela kona. Vakreste va Emmaus va komberiwa ku sala for 5 minutes endzhaku ka gandzelo va ta lulamisa swin'wana. Galileya va ta khongela eka manana Timbani Marimba Gardens hi nkarhi wa 6 o'clock. Jericho va ta tivisana, naswona vakreste va Jericho na vona va komberiwa ku hlangana for 5 minutes na vona endzhaku ka gandzelo. Hi ta swi endlisa leswi va Jericho va ta tala ka khona leyi, va Emmaus va ta ya ka khona liya. Ta mavabyi manana Mukoki va muganga wa Galileya va karhi va lulama va ri ekaya. Kokwani Kubai va muganga wa Galileya na vona va lulama va ri ekaya. Manana Mahlangu va muganga wa Bethlehem na vona va le ku lulameni va ri ekaya. Kereke yi komberiwa ku va veka emikhongelweni leswaku va hola hi ta tlhela hi gandzela na vona kwala ekerekeni. Ta makhombo hi timbilu leti nga ni gome hi tivisiwa ku hundza emisaveni ka Patricia Vutomi Mavambe. Vona a ku ri sesi wa tatana Mavambe va muganga wa Bethlehem kun'we na khetheka ya hina kwala kerekeni. Patricia Vutomi Mavambe va hundzile emisaveni hi siku ra ti 27 February 2026, naswona va heleketiwile endlwini ya vona yo hetelela hi siku ra ti 7 ta March 2026 eka Matiyane ka Malamulele. Inge moya wa vona wu nga wisa hi kurhula. Hi timbilu leti tshovekeke hi tivisiwa ku hundza emisaveni hi ka tatana Enoch Bandela. Vona i n'wana hani wa tatana Malavi kun'we na manana Mabunda va muganga wa Emmaus. Tatana Bandeka va heleketiwile endlwini ya vona yo hetelela tolo a Diepkloof a Soweto. Inge moya wa vona wu nga wisa hi kurhula. Eka nkarhi wa sweswi vamakwerhu ni ta kombela leswaku hi teka risimu ra 133
ni karhi ni kombela tatana Bila ku va va ta hundzisa xikhongelo ku khongelela hinkwavo lava vabyaka, hinkwavo lava va siyiweke hi maxaka ya vona, va khongelela vafundhisi na majefro leswaku va tlhelela emakaya kahle, va tlhela va khongelela kereke ya hina. Risimu ra 133 ndzi navelela sonto emahlweni ka vukhumba bya wena hi nkarhi lava va tiyeke etimbilwini ta hina hikwalaho ka swilo leswi swi endlekaka emindyangwini ya hina. Xikwembu xa matimba hinkwawo hi rhandza ku khongela eka nkarhi lowu, hi khongelela vamakwerhu lava va nge ku vabyeni ka nkarhi wa sweswi, wa va tiva va vuriwile hi mavito ya vona. Hi ri Xikwembu xa matimba hinkwawo nghenelela emindyangwini ya vakreste va hina. Van'wana hosi a hi va tivi, hi kombela leswaku nghenelela exikarhi ka vutomi bya vona, u va horisa u ri wena. Hi khongelela vamakwerhu lava siyiweke hi maxaka ya vona, lava hosi hi tivisiweke vona hambi lava hi kaleke hi nga tivisiwangi vona. Nghenelela emindyangwini ya vona, u va tiyisa hosi leswaku va ta kota ku langutana na vutomi ku ya mahlweni. Xikwembu xa matimba hinkwawo hi khongelela hambi ku ri kereke ya wena. Wa swi tiva hosi minkarhi leyo tala hi tsanile emoyeni na le nyameni. Hi kombela leswaku hosi u hi nyika matimba, u hi nyika vutomi lebyi nga ta hi tiyisa leswaku hi ta mahlweni na ku khongela na ku dzunisa vukhumba bya wena. Hi khongelela vajefru va hina na vafundhisi va hina lava va yeke va hlangana ku ta lulamisa timhaka ta kereke ya wena. Hi kombela leswaku hosi loko va ta va ri karhi va hetile ntirho lowu va hlanganiseke, va ri karhi va tlhelela emakaya ka vona, u va katekisa, u va phephisa eka tinghozi endleleni, va tlhelela emakaya na le ti-mission house lomu va tshamaka kona. Va tlhela ka vhiki leri ri taka va hlangana na vakreste va mahlweni na ku dzunisa vukulukumba bya wena.
Xikwembu xa matimba hinkwawo hi khongerile, hi khongela hi ri na ku tshemba, hi tshemba tintswalo ta n'wana wa wena Yesu Kriste namuntlha ni laha ku nga heriki. Amen. Ngenelela Yehova, ngenelela Yehova, oh ngenelela, ngenelela, oh ngenelela, ngenelela, oh ngenelela, ngenelela, oh desilaba wena ngenelela, oh desilaba wena ngenelela. And now, in Penifala again. Ah, you see, better in 12 o'clock, Manan Matthew by Congress, and the street. Better you can some cooler, it's like cancer. Yeah, I can't optimize the better you can some cooler. It's like cancer looking at his not it me. Marala, got it me. Tatara gazite wenye bargo oje. Baku ngelela marwelo ngelela tama. And then I know mulala tata ikari torash kwemu. Ila makuwa apushiwa moyeni. Mara yani ikari torash kwemu kabantu tsana. Abalava bangana ti probleme. Batho ba ngena to kerekeni. Batho ba humana to kerekeni. Tatara gazite. Me dasina mi baile ro hisa. Imitleme bayina ro hola ri nga ta nghenisa na mana na gazeti ya moyeni. Mawona ivi vanhu hinkwavo va yima lava nga na milenge va cina lava nga na milenge lava nga hava hi ta va ri ku tshama a ta landza na gazeti.
Bamakweru sweswi hi ta va ya tshinela eka rito ra Xikwembu laha hi nga ta va ya yimbela risimu ra 39 verse 1 i rhamba vahlayi va ta emahlweni va ta hi hlayela. Verse 2 vahlayi va vuya va ya tshama ehansi. Verse 3 hi ri karhi hi yimisa muvuli wa rito ra siku ra namuntlha. Rito lero tia, I greet the congregation of God in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. We are reading from the book of Samuel, 1 Samuel chapter 16, verse 1 to 14. We are reading from the book of 1 Samuel chapter 16 in the Old Testament, verse 1 to 14. The word of the Lord reads thus. In the ERV version, the subject, Samuel goes to Bethlehem. Verse 1. The Lord said to Samuel, how long will you feel sorry for Saul? I have rejected him as king of Israel. Fill your horn with oil and go to Bethlehem. I am sending you to Jesse, who lives in Bethlehem, because I have chosen one of his sons to be the new king. But Samuel said,
If I go, Saul will hear the news and try to kill me. The Lord said, go to Bethlehem. Take a young calf with you and tell them, I have come to make a sacrifice to the Lord. I invite Jesse to the sacrifice, then I will show you what to do. You must anoint the person I show you. Samuel did what the Lord told him to do and went to Bethlehem. The elders of Bethlehem shook with fear. They met Samuel and asked, do you come in peace? Samuel answered, yes, I come in peace. I come to make a sacrifice to the Lord. Prepare yourselves and come to the sacrifice with me. Samuel prepared Jesse and his sons. Then he invited them to come and share the sacrifice. When Jesse and his sons arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely this is the man the Lord has chosen. But the Lord said to Samuel, Eliab is tall and handsome, but don't judge by things like that. God doesn't look at what people see. People judge by what is on the outside, but the Lord looks at the heart. Eliab is not the right man. Then Jesse called his second son, Abinadab. Abinadab walked by Samuel, but Samuel said, no, this is not the man who the Lord chose. Then Jesse told Shammah to walk by Samuel, but Samuel said, no, the Lord did not choose this man either. Jesse showed 7 of his sons, but Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen any of these men. Then he asked Jesse, are these all the sons you have? Jesse answered, no, I have another son, my youngest, but he's out taking care of the sheep. Samuel said, send him, bring him here. We won't sit down and eat until he arrives. Jesse sent someone to get his youngest son. This son was a good-looking, healthy young man. He was very handsome. The Lord said to Samuel, get up and anoint him. He is the one. Samuel took the horn with the oil in it and poured the special oil on Jesse's youngest son in front of his brothers. The Spirit of the Lord came on David with great power from that day on. Then Samuel went back home to Ramah. Verse 14, the subject, an evil spirit bothers Saul. Verse 14, the Lord's Spirit left Saul. Then the Lord sent an evil spirit to Saul that caused him much trouble. This is the word of the Lord. May its reading be blessed. Nami shaweta vitora usena Yesu Kriste kurulaka shkwemo akumena mwina. Inkomo retora ina itakuma eka Samuel usungula chapter 16. Ihlaya shumwe verse 1 kufika eka 13. Ehansi ka nhlokomhaka leyi nge ta Davida loko a hlawuriwa ku va hosi. Verse 16. Hosi Xikwembu xi vutisa Samuel xi ku, xana u ta va ni xiviti xa ku rilela Saul ku fikela rini, leswi ndzi n'wi tshikeke leswaku a nga vi hosi ya Israyele xana? Chela mafurha erimondzweni ra wena ri tala, u ya laha ndzi nga ta ku rhuma kona, eka Yese wa le Bethlehem, hikuva ndzi tihlawulele hosi exikarhi ka majaha ya yena. Samuel a hlamula a ku, ndzi ta fambisa ku yini xana? Loko Saul a twa mhaka leyi u ta ndzi dlaya. Hosi Xikwembu xi ku eka yena, famba ni thokazi,
u ta va byela leswaku u tile ku ta humesela hosi Xikwembu egandzelo. U rhamba Yese egandzelweni. Mina ndzi ta ku komba leswi u fanelaka ku swi endla. Kutani u ta ndzi hlawulela loyi ndzi nga ta ku komba yena, u n'wi chela mafurha enhlokweni. Samuel a endla hi laha hosi Xikwembu xi n'wi leriseke ha kona, a ya eBethlehem. Vakulukumba va muti va n'wi hlanganisa va ri karhi va rhurhumela, va vutisa va ku, xana u ta hi moya wa kurhula xana? Yena a hlamula a ku, hi kurhula ntsena. Ndzi tele ku humesela hosi Xikwembu egandzelo. Tibasiseni leswaku mi ta va na mina egandzelweni. Kutani Samuel a basisa Yese ni majaha ya yena, a va rhamba egandzelweni. Loko va fika, Samuel a languta Eliyabu, a anakanya a ku, jaha leri ri yimeke emahlweni ka hosi Xikwembu. Jaha leri ri yimeke emahlweni ka hosi Xikwembu ri ta va ri ri rona leri xi ri hlawuleke. Kambe hosi Xikwembu xi ku ka yena, u nga languti ku saseka ka yena kumbe ku leha ka xiyimo xa yena, hikuva a ndzi n'wi hlawulanga. Mina hosi a ndzi yi hi leswi vanhu va vonaka swona. Vanhu va languta nghohe, kambe mina ndzi languta mbilu. Kutani Yese a vitana Abinadabu, a n'wi tisa a hundza hi le mahlweni ka Samuel. Kambe Samuel a ku na yena loyi hosi Xikwembu a xi n'wi hlawulanga. Yese a tisa Shama. Kutani Samuel a engeta a ku, hosi hambi a ri loyi hosi Xikwembu a xi n'wi hlawulanga. Yese a tisa vana va yena va 7 va hundza hi le mahlweni ka Samuel. Kambe Samuel a ku ka vona, hinkwavo lava hosi Xikwembu a xi va hlawulanga. Kutani Samuel a vutisa Yese a ku, xana vana va wena va majaha va helele hinkwavo xana? Yese a hlamula a ku, ka ha selele ntsongo wa kona, kambe u le ku riseni ka tinyimpfu. Samuel a ku ka Yese, rhuma vanhu va ya n'wi vitana, hikuva hi nga humesi gandzele loko a nga si fika. Kutani Yese a rhuma vanhu va ya vuya na yena. Jaha ra kona a ri ri mbhuri ya mahlo yo saseka ni xivumbeko xo tsakisa. Hosi Xikwembu xi ku ka Samuel, loyi hi yena. Suka u yima u n'wi chela mafurha enhlokweni. Ka va loko Samuel a teka rimhondzo ra mafurha a chela Davhida enhlokweni exikarhi ka vamakwavo. Kutani moya wa hosi Xikwembu wu nghena Davhida hi matimba, wu va na yena kusukela siku rero ku ya ni ku ya. Samuel hi yena a tlhelela kusukela siku rero ku ya ni ku ya. Samuel yena a tlhelela eRama, leri hi rona rito ra Xikwembu. Eka page 27. Nsinya wa ku pfumela ka hina hi lowu. Hi pfumela eka hosi Xikwembu, tata wa hina, loyi swilo hinkwaswo swi humaka eka yena, loyi hi hangelaka yena. Hi pfumela eka Yesu Kreste, n'wana wa xona a ri un'we, muponisi wa hina. U hi ferile, a tlhela a pfuka ekufeni kwalaho ka hina. Hi pfumela eka moya lowo kwetsima, lowu hi ku nyingelaka ni ku hi chavelela, ni ku hi tswala havumbirhi. Hi hundzuka lava hlawulekeke. Amen.
Sweswi ya eka nkarhi wa ku nyika tinyiko na eka rito va vurile ku hi ta hina tona timbilu ta ku nyikana na loko va hi jaja le ka sinodo va nge hi jaji hikuva hi lava ku hi langutisa ku yini hi langutisekisa ku yini na kereke yi langutisekisa ku yini ku ri mi ta swi kota ku hlayisa mfundhisi ke loko mi ku mi lava mfundhisi wa n'wina a tshama a na n'wina mi n'wi owna se na tinyiko hi tona leti nga ta va khe ti langutile ni vutise a ni nyika vana van'wana ni nghene ka tlilasi yin'wana ka grade 8 a thicara a nga ri kona ni loko thicara a nga ri kona ve ri hi fanele ku nghena van'wana va langutela ku loko vo vaviseka va ta kola n'we van'wana mi ye kwihi Inkomo eka mfambisi wa gandzelo enkarhi lowu mi nga ndzi nyika wona wa ku va ndzi nghena endzeni ka tindhawu leto tika swinene ta mfundhisi wa hina the right reverend H.D. Masangu hi ku representa vona vamakwerhu hi navela ku va hi khensa mfambisi wa gandzelo inkomo eka mfambisi wa gandzelo hi khensa vuyimbeleri lebyi veke kona vamakwerhu kwala kerekeni kunene hi ta huma hi phyuphyile vamakwerhu eka manana Gazide lava nga hi nyika va hi avela rito esukeni ra namuntlha manana Gazide hi dyondzile leswaku mundzuku hi ta kota ku va va Davhida hosi a yi mi katekise n'wina hinkwenu lava mi khongeleke enhlekanini wa namuntlha kusukela empundzwini vamakwerhu ha khensa swinene hi ri xandla ehenhla ka xin'wana a hi kombeleni eka Yehova leswaku a hi pfuna hi yisa emahlweni hi kurisa kereke ya Phosphorus kunene ku kula ka kereke ya Phosphorus ku ta tlhela ku kurisa ni kereke ya Randi ku tlhela ku kurisa ni kereke ya EPCSA hi ku angarhela vamakwerhu a hi khongeleni
tatana wa matimba hinkwawo hi leti tinyiko leti humaka eka vana va wena. N'winyi wanga hi kombela leswaku u katekisa laha ti humaka kona. Tatana wa matimba hinkwawo u tlhela u katekisa ni lava nga kotangiki ku hoxa xa n'wanchumu kambe va vile ni ku navela hosi ya rirhandzu. Hi wena u swi tivaka leswaku enkarhini lowu taka u ta va humelerisa. N'winyi wanga hi kotisa hi wena masiku hinkwawo. N'winyi wanga tinyiko leti ti katekise u tlhela u yingetela. Tatana wa matimba hinkwawo loko hi ta va hi fikile emakumu ka gandzelo ra siku ra namuntlha kunene hi wu vonile moya lowu kwetsima kunene hi phyuphyile etimbilwini ta hina a hi fanele ni swona leswi hi nga nghenisa hi ri xiswona empundzini wa namuntlha. Tatana famba na hina loko hi ta va hi hangalaka u hi nyika matimba ya ku va hi yisa ntirho wa wena emahlweni. Ha ri ni consistori leyi hi saleleke hosi ya ku lulama enhlekanini wa namuntlha. N'winyi wanga hi nyiki matimba ni miehleketo u hi kotisa leswaku hi tama ha yisa emahlweni ku tirhela kereke ya wena. Vamakwerhu a hi amukeleni mikateko ingaku hosi leya matimba hi nga mi katekisa yi mi pfulela mafesitere hinkwawo ya mikateko yi hi kotisa hosi ya ku lulama sweswi ni hi laha ku nga heriki. Amen.